Atongoria aya maheanite murugamo uyu hindi igongona ria gucokia ngatho mwena wa Ntulele makionekana kugia na utiganu na rĩendekithia rĩa mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga rĩa bũrũri gwĩka mogarũrũku mũtaratara wa mwathanĩre hamwe na kwerekeria bũrũri thĩinĩ wa referendum. Lazima tuweke hiyo vitu yote kwa meza, tulete kwa wananchi, wananchi waseme ndio ama la, ama namna gani. Ndio museme kama mnataka mchague governor lakini yawe anakontroliwa na mtu huko Nakuru. Mwena-inĩ wake governor Ole Tunai oigĩte ihinda rĩa ũteti nĩ ithiru na uguo kuhinyereria atongoria gwĩkĩrĩra itugĩ inya cia president. Leo tunataka kuweka siasa kando, tufanyie wananchi kazi. Si namna hiyo? Tubadilishe uchumi ya hii kaunti yetu sawa sawa. Ile legacy ya rais ine ya kwanza mambo ya food security, chakula. Sisi tuko na mashamba, tuko na mvua mzuri ya kutosha, tuko na watu wetu ambaye wako na bidii. Tunataka sasa hiyo agenda ambaye pia iko kwa County Integrated Development Plan ya hii county yetu. Tuone ya kwamba sisi tumesalisha chakula. Na ciĩgiĩ ũteti wa mwaka wa 2022 atongoria aya moigĩte rũrĩrĩ rwa ũkabi rũticenjetie mũrũgamo wao wa kũnyita mbaru mũnini wa president William Ruto. Sisi tumeshikana na mheshimiwa deputy president. Ukipata deputy president, tell him we are going to support him on devolution fully. We want to cascade devolution, not to take it to another tier of government. So if that was a handshake, nataka kuambia wa Masai tusikubaliana na Raila this time. Kama hiyo ndilikuwa handshake, atoe serikali nyingine katikati ya nyingine. Ndereti ya kana bũrũri nĩ wagĩrĩirwo gũthiĩ referendum ĩgĩthiaga na mbere kũhiũhia ciande. Ũrĩa atongoria mabatie kũmenya nĩ atĩ Wanjikũ nĩ anogetio nĩ ũteti wa mbeca inyanya na kĩrĩa arabatara kũrĩ referendum kana gũtarĩ nĩ ũrĩa we angĩteithĩka.